Ai rā nei mā te ringa āwhina o te kāwanatanga e ora e ngā kai Pakihi Māori. Koera te pātaia etahi mātanga o te ao Pakihi me te aha he wero wārāua hei whakatakato mārāua ki te minita tuarua hō i ngā take ohanga ki te Ururoa Flavel. Kei a Heta Gardner, ngā whakamārama. He koura kei tata. Māori are in a very fortunate position at the moment. They're coming out of their settlement process at the moment, so they seem to be flush with money. E ai kia Neil Te Kani no Te Awanui Huka Pack me Zespri International, mā te āwhina o te kāwanatanga ka ora ngā Pakihi Māori. I think the government has got a large role to play in this respect. Ko whakatau tētahi mahere ko te ingoa o taua mahere no te kāwanatanga no muri mai, ko te he kai kei aku ringa. Ko te take matua e kōrero pēnei ana te tini o ngā mātanga Pakihi Māori, ko te tangata nei. Kua whai tūranga minita a te Ururoa Flavel ki te taha ohanga, ko te whakapai ia ka whai hua ngā Pakihi Māori. I know that what the incoming Minister of Economic Development, Te Ururoa Flavel, is now starting to go around the motu and talk to people about that, so that's a great start. Engari aha kua te tini o ngā taumahatanga kai ana Pakahiwi, kai te whakapai a Suta me ata haere i mua i te whiu i a Flavel, ki te pai o riri. Ka tēnā Te Ururoa auru mai I roto I te rā tūranga, nā reira tonua, ka tae e te whakaaro heanga huarahi hei tautoko I te rā kaupapa. Tuia ki tērā hei tā te kani me whai whakaaro te minita hou ki te wāriu o te ao Māori. The story about Indigenous is really well accepted overseas, particularly in the Asian marketplace. The reason I say that is there's a commonality of themes running through. He tini ngā wero kua tau ki mua I te aroaro, mā te tau hou e tohu, pēhia rānei ngā āheinga o Te Ururoa Flavel ki te kōkiri, I aua whakawhiu, Heta Gardner, Te Karere.